hari igihe ukunda umuntu with the deepest affection, ni ukuvuga ngo si ikibazo uramukunda cyane kurusha Imana. Umushumba wawe, be careful. Umugore wawe yakubujije gusenga, be careful. Umugabo wawe niwe uri gutuma wageze mu bisubizo uricaye nararongo, be careful. Warasengaga Imana, uyu aba yaramaze kuba igigiromana. Ikintu cyose usimbuje Imana n'akazi ni iki cyose Imana irafuha. Ntabwo ireba ngo uyu nguyu n'umukozi wanjye. Nta n'umwe Imana ibona n'umukozi w'Imana. Bibiliya ivuga ngo n'abamarayika yagize bose babona amafuta. Kumufata ikamubika, mukareka kumusenga nka Mose, nuko ibigenza iramukuraho. Be careful. Muri Deuteronome igice cya 6 aravuga ngo mukundishe Imana yanyu n'umutima wanyu n'imbaraga zanyu n'ubugingo bwanyu. Okay, irindi rya kabiri kanongereho, kunde mugenzi wawe niko nikunda. Ngo ariko ibindi byose by'amategeko ngo byose biraza bikururiraho. Iki kintu it's very important. Ariko umva rero, yaravuze ngo ishimwe sinzariha ibishushanyo bibajwe cyangwa se umuntu. Ikibazo gihari cyangwa se muri iki gihe, Imana yavuze ngo nzatura muri mwebwe, aho iba muri twebwe mimbere. Iravuga ngo ntabwo nzaturanya n'ibishushanyo bibashwe, ntabwo nzaturana n'ikindi kintu. Sinzatura. Kubera iki? Kuko narababwiye ngo nzatura muri mwebwe. Imana iri gushakisha umutima wawe kurusha ibindi bintu. Kubera iki? Iyo hari muri iki gihe gikomeye cyangwa se kiterambere rikomeye, abantu dufite tendansi yo kugira ibindi bintu turamya atari Imana mu buryo tuzi cyangwa se tutazi.